Moje ime je Mile Milošević, znate me većinom svi, ja sam predsjednik Srpskog ratnih veterana. Ja sam došao da vam kažem ovdje istinu. Položaj ratnih veterana u Srbiji je jako ponižavajući. Nikad nas niko više nije ponižavao nego ova vlast. To je još naše ministarstvo, gospodin Vulin. Čuli ste verovatno da je predložen zakon o ratnim veteranima. U tom zakonu smo poniženi i podeljeni smo i mi i naša deca. U tom zakonu bukvalno nikakva prava nema. Ratne dnevnice, to se vratno zanima, ratne dnevnica. Kao što znate, to traje već nekoliko godina. Mnogi su sudovi prošli, prvi, drugi, treći, to se vraćalo u Strasbourg, ali ništa nije urađeno. Mi smo danas vama podelili ovaj sporazum iz 2008. godine. To je po meni jedino rešenje da se sa vladom Srbije napravi sporazum kao što je bilo 2008. godine, da se svim borcima u Srbiji podeli po 3000 eura. Znači, od sudova nema ništa. Na kraju krajeva, to smo pokušali, nismo ništa uspeli. 2008. godine ratni veterani su dobili ratne dnevnice, ali kao što znate, o tome nije odlučio sud, nego odlučio sporazum. Znači, mi hoćemo isto kao što je bilo 2008. godine. Advokati koji su bili, oni su samo zamajavali i radili su za neke razne stranke. Ja od vas molim podršku u tome da istrajemo, da svi zajednički da to izborimo. Znači, svaki ratni veteran sledujemo po 3000 eura i tu nema dileme. Jer toliko su dali 2008. godine na jugu Srbije. Još bi nešto kratko rekao. Mi smo imali jedan protest 6. decembra, dobro znate. Ustali smo u borbu za naša prava. To je bio protest upozorenja. Pravit ćemo jedan veliki protest koji će biti 15. februara, Dan državnosti. Zašto Dan državnosti? Pa kao što znate, veterani se za ovu državu izborili. Mi smo se za nju vekovima borili i naše pravo se toga dana borimo za naša prava. Eto, ja toliko, ako imate još što pita, izvolite. Hvala vam lepo. Rekli ste da vas podržimo. Kako, na koji način, hoćete nam to pojasniti, kako mi kao građani, kao neki zaposleni, neki nezaposleni koji se borimo za opstanak svojih porodica u ovoj državi, kako da vas podržimo? 15. februara svi na protest. Tad je dan, tad se ne radi, Dan državnosti. Jeste, jeste. Znači 15. februara svi na protest. Da toga dana rešimo probleme ratnih veterana. To je dan D. Ili biti ili neće biti. Biću u Beogradu ispred Vlade Srbije. Ako mogu još malo na tu samo temu, prelepo je što vas vidimo u ovakvom broju i prelepo je što imamo decu ispred nas. Vama je možda malo dosadno ovo što čike govore i tete tu se okupile, ali samo da znate da vaši očevi, majke su nešto najbolje što je ova država dala našoj otadžbini i ovo što mi pokušavamo da radimo je upravo da državu na neki način uljudimo i da ovo što je pred nama napravimo na takav način da se buduće generacije i naše dece ne stide nas koji smo bili učesnici rata i koji su branili otadžbinu i koji će biti spremni da to urade ponovo na jedan pravi način, ali pre toga zaista mora da se ove stvari reše na način kako to dolikuje nama kao veteranima. Dakle, malo samo par informacija, molim vas za strpljenje, uskoro će biti paketići i bit će lepa i ova nova godina svima nama, ali malo još pojašnjenja u vezi s ovim 15. februara. Protest koji smo imali sredinom decembra je imao jasan cilj da stupimo u kontakt sa našim ministrom koji je nadležan za pitanje boraca, dakle gospodin Vulin, i u prethodnom periodu, zadnje 2 godine smo na svim javnim raspravama povezane sa predlogom nacrta zakona za boračka pitanja, invalide i porodice palih boraca dali svoj doprinos u tim javnim raspravama sa ciljem da se napravi nešto što je dobro za veterane, što je dobro za državu i da se nađe neki međusobni interes. Činjenica je da su nas i gospodin Popović i gospodin Vulin na neki način prevarili, izlagali nedržanjem reči onoga što su govorili u toku tih rasprava i uopšte sa predlogom zakona koji je nakaradan. Konkretno u tom zakonu samo prva kategorija boraca, to su oni koji imaju preko 300 dana učešća rata, oni koji su bili 78 i više dana na Kosmetu i Metohiji i invalidi imaju određena prava, svi ostali veterani su bukvalno izbrisani kao da ne postoje. Dakle, to je diskriminacija u boračkoj populaciji, to je nešto što ne možemo da dopustimo jer to prvo uništava i neki duh nas kao
veterana, to ne može tako da prođe i to je sve ono što nije bilo u okviru javnih rasprava na takav način, nije uvaženo ništa od onih konstruktivnih predloga koje smo mi dali. Protest koji je već prošao, prvi protest upozorenja, bio je sa ciljem da ponudimo ponovo ruku saradnje i razgovora sa nadležnim ministarstvom i završio se tako da niko iz ministarstva nije stupio u kontakt sa nama, niti je imao dobru volju da čuje naše predloge i eventualno uradi poboljšanje na predlogu nacrta zakona. Ovaj protest, i to je ono konkretno što ste pitali šta možemo da učinimo, će biti ozbiljan u onoj meri koliko nas tamo bude bilo. Smatramo da je ovo zadnji vagon zadnjeg voza. Ako sada ne izađemo kada se svi bune, i poljoprivrednici, i prosvetari, i druga udruženja, i štediše u švajcarskim frankama, dakle svi ne protestuju u određenim momentima ispred vlade Srbije ili pri nadležnim ministarstvima tražeći svoja prava. Ako mi to sad ne radimo u izbornoj godini, da skrenemo pažnju na nas, da ponudimo saradnju sa onima koji hoće da reše naše probleme, bojim se da će naredne godine to biti još mnogo teže organizovati. Zato sada, kad se budemo okupili 15. februara, na Dan državnosti, ne sa ciljem da nešto rušimo, ne sa ciljem da nekog direktno omalovažavamo, zato što je ovo jedan protest protiv svih vlada prethodnih koji nisu rešili ovo pitanje koje je ispred nas. Ali, pošto je po logici stvari trenutno na vladajućoj stranci, dakle na SNS i našem premijeru Vučiću koji ima najveću moć, ta mogućnost i pozicija da reši ako hoće, ovaj će protest biti prvenstveno usmeren ka tome. Dakle, da pokušamo da stupimo u kontakt direktno sa vladajućim strukturom, sa premijerom i da zamolimo da se ovo pitanje naše reši na najbolji mogući način. Ukoliko nas ima dovoljno, a to znači ako bi po prirodi stvari u jednom mirnom protestu, dostojanstvenom što nam Ustav omogućava, se okupili ispred vlade Srbije, i znate verovatno taj deo, tu je kneza Miloša i Njemanjina ulica, ako po prirodi stvari nas ima dovoljno da privučemo pažnju, da se ulice budu zatvorene saobraćaji, doći će mediji, pričat će ljudi o nama, dobro je da nas bude što više.